Ebusiafo me mo bibia kwaba de ba GC and page so midin e de Addo searching mesra na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more videos Kebot ye blogger e wo Facebook na o blog de ma NPP amayoko na Kebot obi a enye NPP amayoko no kwa no o blog e de emomo sometimes in some bekoso wo man Ghana name we fa NDC or NPP ho be can be because o chese o your man bapa and or dringa na wonto onye ne NPP NDC nemu no blog de ma NPP amayoko no na wabeke kana dwen de akere NDC bloggers a almost so your de his excellency na Addo Akufo Addo AY3KA etwomu ano e di na Addo atamade de no Kebot aba reply omo o kire se obi agimi also waka se bi also bi agimi mu na mu agimi aho na mo twe cameras mu so na mu di na Addo atama na Addo no ye nipa onde abusuam oni ba oni papa oni yire sorry na Addo kwa papa o oni ba oni yire oni abusuafo ono so abusuafo na Addo so wa adofo nti se mo twe cameras mu so di na Addo atam na so bi be di mu bi a ana so obi be ka o mampende da John Dramani Mahama ne ho asem a ana so obi be ma comment for mampende da John Dramani Mahama ne ho na mo ntai apai sad na mo ye na ye ejimi ada sa ye na ye dai nyem na be ka Kebot no ka na de ntia Kebot akeka na dwen de akere NDC bloggers ni na ne say ababa we bi a ofre no IV on the eba no emba omo Ghana ho mu di na Addo atema odimu tintimban etumi di na Addo atem sa na wote atikwa na wakoma ye ya na IV ni ntia obedi na Addo atemi na enye na Addo kra pese this time around the Foolishness nigga also Foolishness nigga ko make comment bia eye o mapenda da John Dramani Mahama ko Nigeria o monitor mu election no picture be a better out on a candidate no HR page and Foolishness nigga ma comment afa ho to mu nti bi da Foolishness nigga NDC fo na ahwe wa adenti na ndé wey o mapenda da John Dramani Mahama ama ene nsema se obi akoji sika ana wodi atam enti yes afede wa confirm se Mahama tuamuka na Foolishness nigga Mahama yo NDC it is in there who say what we confirm say ye mamusika ye twetwe sika mamu say munniata munye no ma ho ntie ho ye fin na mo fa enya mo ho dia ene ye nso yate nanke ye no ane say na me na wo kwasampani ba te say wa kwasampani ba wo trase na soro ya ye de to Jimmy fo ba te say timbe trase ka Akufo de kwasea so obi ko postu Mahama picture any saying Nigeria president inti who the one tias yes Ghana for a post no problem ni na no obi ni Mahama temu na calculate how many times since ya oba social media so me who every 1 second day I was in the day but better as ya me ni Akufo Addo atem me who big da wo sa fun kwasempa ni ba we ya wo sini woni kwasempa fo na amobra no mudi omujimi awo kwasempa ni te se wo edu mu Jimmy atetu mu oduru sei no mu do mu Jimmy entinye ntufu se suenya se nyenkase ntempanifo no ene Mahama na on tutu ne nkwase sika no ene na Jimmy ni na dwemboni ntiro se mema nkwala abawiase na aye omu mu npanifo enti wo ba no be ma sika akra munum se ho na sika wo e ho na obi akodi nkwasasem a ne atua de kanti no wo hu se so Foolishness ne ga di atam adi Akufo Addo atam anya sika no ana aso mu nna mu dimni kana mo ko na musu mu ko jis kare bi na musu mu ye musika no adwuma yare a eni eduro ena be bo no asefo yare a eni eduro se wonim ya wo pa Akufo Addo afam e wo wo nsa no na wo so obi picture ya post keke nti won ti ase ya wo ne nkwase asem a wo ne wo freedom fighters sa Jimmy fo ma na gugu social media no wo no mo ne sa wo samsewa ene mu nkwase ayi Peter no chire mu ne sa Kevin Tera ne ye kan sen twini juna se no asefo no hwe how so far matime nye daje niko nyame nchira wonso bia ofiri ene ba bi ogina si ye kenipa wo mo Jimmy e wo social media yeso a on na number 1 abayo wetim betena se ken kwase asem Jimmy ne ho di Akufo Addo ne ma me na busu atem abayo ye oda se Jimmy fo bawe kwasampani ene nyame adoma abrofu titire tie ne depend afra ne da sesa ya nim tu hu Jimmy ni bia na no penti na nim no betena se Indian for da ro ma mu nyinyin so etutwa
ne da totoa so nti hu no obetena se na so hu nipadua kan a wo hwe ya so hwe ba ya odina wo hu ni re a ka be dwane sa jimifo ba wi kwase empani ba ya oyire hoyi a ya ngo no ni fie nyansani bi eni ho kwase afon a from the kusu kosi asefo ne ma amene papa ne busuafo nyina da A to Z jimifo nko a enye me nwanwa be se ofiri ba bi a ofiri no enye me nwanwa enye mu nyina nenso ba bi a ofiri nti kura ofiri suru nti no me enye me nwanwa batim pese ma hu se wo no wasefo no se nyansafo bi wo mu mu nyansa ka bra wo hwa ase na wo die Akufo do tem left and right die Akufo do ha tem a etimi sene kwasea awurade lesra mo ya mo hweye no bi o beka se me di atem a enye fan saade na mo ye no mo hweye ya na hadwen abayo we timi kan se sebe Akufo do sebio be ma da nachi anka esem fata so no ka che be ma se kwasea ma we timbe se Akufo do kwasea all because of say Akufo do president ne mahama na firi sunti no ti Akufo do teso no e che se ese odina tem se Akufo do e kwasea e sini jimi nyina me na me ka kire me se me person me show the page no because na me san e man the viewers more enti no me here kat the videos ni bi na me dia ba no won hu how abayo we he de die Akufo do tem pa ana busuafo jimifo no gugana ene omom gobro ti ha na be ma kwasampani bi so de na chi eda sore all in the name of because on only kwasampani ni NDC na sefo na NDC enti na yo mo de se omo free NDC asefo na yato ano ya Addo de se o ma no enti no bedi kaka che mo se he ye wa jimifo ye won kwasiafo Akufo Addo no kwa hot hono this picture was taken amongst it was a whole lot of African leaders. Why would you take only Mahama's picture and make propaganda about this? You know what? It's getting unbecoming. It is getting worse and worse by the day. You guys should stop doing that. Mr. So what do you guys have on Mahama's here? And what kind of guy in this? Ghana for Akufo Addo crampo no emo president si Akufo Addo ono kwa president osiso odi nkwasi asem bi sa no ono kwa oti Ghana kromo ho no mudi mwasem. Telling when you guys come online to say something very ill about somebody, you guys have to also put Jabahama or Baya so mufanka wate. When you guys come online to say something very, you know what, disgusting about somebody, and I say, Mahama na, and yeah, more for your soon come. I'm not Ghana for Musumai to sa. I ain't Ghana for Musumai to sa. You will take Mahama's picture or turn the data just to come and do propaganda with it. If yes was nigga, you are a shameful human being. You are a